Asifiwe Bwana. Igitaramo kigeze muri maombezi mbalimbali, jewe natekereje ndavuga ngo uyu munsi turi tariki 10 turaba twinjiye mu kwezi kwa 12 tuzaba tufinaliza umwaka. Bwana sifiwe. Noneho natekereje ndavuga ngo twongere dusengere ibyifuzo, ahubwo uyu munsi dushima Imana, tuvuge ngo Mana turagushimiye kuko waturinze amagare na zacu zose, twaba turangije uyu mwaka nawo turi bazima. Nubwo ibibazo byabaye byinshi, nubwo twahuye n'intambara imbere n'inyuma, ariko turashimira Imana yuko tugejeje mu kwezi kwa 12 gusoza umwaka wa 2021 turi bazima. Kwa 11 turi kuwa tugusigaje ingarimwe najyo ndi igihugu bari misi bibare irembe asifiwe. Ayo nubwo bisigaje tumwe bitashye kwezi kwa 11 kwa tugiye kwa 12 asifiwe. Turashimira Imana ko yarinze utwana, irinda ba nyina, irinda ba muzehe, irinda abamotari, irinda taximene, irinda abacuruzi bo mu isoko, irinda abambukiranya imipaka. Imana ishimwe. Umugeri waje ari we asifiwe. Vamos embora, cuidado com o que está aqui no meio. Cuidado disso. Olha aí, vamos mostrar. Daqui a pouco, então. Aleluia. Aleluia. Mugambira makuru nshimanga. Yesu gushima. Aravuze ngo ntibasenge ibyifuzo gusa njye nari mfite icyifuzo kandi gikomeye. Yego. Mama yagiye Kigali kwivuza. Ni ibintu byari bitunguranye. Yari amaze igihe arwaye, ntabwo nari nzi ko byakomera. Abamuzi wa muganga abenshi no bamwita muganga kuko ahuze ari umuganga. Yagiye kwivuza i Kigali, yagiye ataka akaguru, ariko agezeyo bamunyujije mu cyuma basanga ngo umugongo wari utugufwa ngo twatandukanye. Bari kumuganga no kumubaga, kandi kubaga mu mugongo no kubaparariza. Turi gusenga rero ntazagire ikibazo gishobora kuba cy'ibisani bazamubaye. Mumfashe n'ubwavuze nasenga ibyifuzo, mumfashe ikiba gisenge hagati y'umusore isego gisimbe umukecuru se icyo tugiye kubanza. Bwana sifiwe. Imirimo yawe Mana yose Haleluya. asifiwe. Ntabwo ngewe kuvuga hejuru y'amasengesho ari gukorwa bayatangiye ngo
itariki sinibuka ariko ni mu ntangiriro z'ukwezi nyirasi. Hanyuma hari uburyo twabishyizeho abantu bagomba gusenga. Turashimira abantu bamaze kugerwaho basenga. Imana ibareze umugisha. Amen. Cya kabiri, hari amakuru amwe twagiye tumenya kuko bamwe batabyubahiriza. Niba tugutoye gusenge tukakubwira ngo iki ni igihe cyawe cyo gusenga, wamara gusenga hariho akabazo. Nuko kabisa. Zumvikaneho. Wari kubesha, ari kwibesha. Yego. Ni amasengesho yo gusenga kuno kwezi kose kugeza kurangiye. Ukwezi nikurangira hari ubundi buryo tuzashyiraho. Hari abantu bamwe kubera ko twafashe ukwezi batashizweho, ariko ntibuje kuko babujijwe gusenga. Dukomeze dusenge. Ariko abantu bagezweho muzamwubahiriza gahunda gusenga ubigira ibyana kandi apana bijya zo kurengana mufata umwanya wo gusenga. Amen. Hari abantu babikoze neza iyo bagaragaza no guhura bafata umwanya barara ahantu barasenga. Imana y'ubuntu ibageze umugisha. Nijoro uriya muntu w'iwacu niwe wari ku izamu, namubwiye ngo barahuye nimugoroba barasenga, barasenga. Rero kugeza nijoro ndamubwira ngo ugende urare muri salo nkaho usenga, ntabwo ari imikino. Yajyanye umwana muri salo barariyo bahabasenga. Dusenge tuve mu mikino, dusenge. Amen. Hejuru nka saa saba gutya numva yakizumuri ndavuga ngo asana. Noneho rero abantu bari kwizamu none niba mutabonye umwanya wo gusenga ku manywa muzamusenga nijoro kandi birashoboka. Hanyuma ikindi kijanye n'aya masengesho, hari ikintu Imana yakoze muri iki cyumweru. Umuntu yanyohereje message ngira ngo ni kuwa kabiri ivuye hirya y'iki gihugu, aravuga ngo dusengere impanuka ikomeye ishobora kuba ngo bigatuma tugira ikibazo gikomeye. Yego. Haje kuba kuwa kane Imana ikiza abantu impanuka. Yari impanuka mbi cyane. Amen. Ndabibwiye kuwa kabiri, kuwa kane iyo mpanuka iraba. Ntiyagira ikitwara nubwo habaye kubabara buke, ariko ari cyo Imana yakoze. Nta wamenya. Ashobora kuba ari amasengesho. Zose muzamugenda mubibona bukebuke. Twiyegereje uyu muvandimwe sinanamubonye, ni pianiste n'umucuranzi mwiza wo Ikaroke. Ikaroke kabisa kuko ndibuka ko yakoze umurya turi muri sayo tugubwa neza birenze. Imana igumugisha. Sinari nakubonye vraiment byisiguyeho. Turakomeje igitabo. Naritekereje ngo usengere nyina w'uyu muhungu utabyinigisiye asifiwe. Tubwire Imana ngo dukeneye uyu mubyeyi ababo azogaruke hano ari muzima asubire mu bana biwe. Dore bacaye bato barangiza n'amasomo kandi agomba kubashimira, siko? No, umuntu umwe waba ufite kwizera nk'uko mfite ko twosengera muganga iyi weekend tukamubona n'amatara nahaguruka musengera. Imana isikiza indwara, Imana imbaraga zayo, Imana yasubiza yarasi. Ni wowe w'Imana we. Thank you.
Amen. Mukomere Imana. Muvuge ngo amen. Subire kandi amen. Igitaramo kigeze muri Mawubezi Park. Jewe niko nahawe nganije wahagarikiye. Natambanye mukosoka. Ariko jewe ko ntugere wacu. N'umuti kwambi. Imana tugire ngo ma turagushimiye. Frank yararinze ngo mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe, mu kwa gatatu nabonye neza yawe, mu kwa cyenda nabonye neza yawe, mu kwa 11 nabonye neza yawe. Asifiwe. Kwa njyewe umutima wangu twagiye tubona buke gahoro gahoro tukarya tukazuka tukagenda tukaja mu mirimo tukagaruka abashomeri tubayeho turya buri munsi nta munsi turabura. Asifiwe. Iyo si neza y'Imana nimwo bitaburaga twebwe turabizi. Asifiwe. Kwezi kwa mbere twageze mu kwezi kwa 12 neza y'Imana. Abanyeshuri timwize amasomo ndimo yaranje n'abandi Yesu yagiye kubitira. Siko mama teta wowe nta neza y'Imana kugeza yaranzuye ko mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe, mu kwa gatatu nabonye neza yawe, mu kwa 11 nabonye neza yawe. Ahara Maria warahinduye umunezero. Yesu ni mwiza we. Mumeri France. Muvuge ngo Yesu ni mwiza. Kera narambira. Asifiwe. Mana siri si kabiri. Mana siri ne kandi si kabiri. Mana we. Mana siri kandi si kabiri. Haleluya. Ni muze gato turi Imana tuyibwire gutyo
Mana sirimwe kandi sirikabiri. Mana we, mana sirimwe kandi sirikabiri. Ay mana we, mana sirimwe kandi sirikabiri. Nabonye neza yawe. Shari mu murongo kurabeje kugatsa shere kugatuti twama turirimba inshuro mu mukunga senge kusifuza kandi ukongera cyane yawe batuza zo gufasha mu murongo turange muririmbe twama twijambo mu mukunga
la station étale des apôtres. Et la génération. nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabonye ibitangaza bihoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabonye
ibisirimba 25 asefure ngo barabibima musana uko yavuze ngo kuko ngwiyo ngo abyigisirimba kimwe bazatamagura ari kumwe ariko byari bisinye ngo kibisirimba mu kabita uri bwaza yumva ko ngo amaguru yagize amaguru yatinze asefure ko ndababona kintu by'ibisirimba 25 mubisi ikira ni 25 tugiye gusoza umwana turafata tubwire Imana ngo turagushimira kuko amaguru yacu ari mazima tubwire Imana ngo turagushimira ko abarwayi barwaye bagakira dushimire Imana tubwire ngo turashimira ko abana bacu bakize tubwire Imana ngo turashimira kuko ibintu byose ari mama sasa asifu amen abantu batabikinga bamenye neza atabanze neza ariko ko twamenyereye mu mubiri nakoreho gatoya kandi tabisimba ari ukugeza jana n'abasaza umubiri amenyereye abasaza kuri hano baba kuri hano tuzamurira Imana icyubahiro tureke ikiruhuko yatumuzi Imana ufite w'Imana ijwi ry'Imana ryurukiye atubwire kugira ngo tugire urumunsi amen umuntu abanza ari kukubwira mugenzi wiwe ntacyaba amen tuzamurira Imana icyubahiro turasenga cyane Aiwe sawa bayumbaye kubona muri social media cyane abantu bavuga ko bitameze neza ariko umutima urambwira ngo dusenge tubwire Imana amasengesho abantu bavuga dusengera kiriya kibazo barasifiwe umvishe umutima ubwiye nakomeza gusoma ariko urambwira ngo dusenge icyifuzo cya nyuma amasengesho yo gusenga tubicike vuba vuba tubisize igihe mwagire hafi itaha wanasifiwe turabwira Imana ngo kuri iyo nama dushiraho ijambo kugira ngo nawe ukomeze kumenya ubwire Imana Let's manage. Sema kanisa batarasha mu giseremba ndavuga amagambo abiri gusa kuri iri jambo avuze ry'abana bati jewe takindi kintu kizakindiza mu rusengero abantu benshi baba babizi baje gushima Imana ko abantu bari barajanye ibibembe bagaruze natekereje gushima kenshi no mu rusengero rwacu dusigaye akasoza batanga umwanya mutoya ariko ikindi umugabo avuze nta kindi kintu kizakindiza mu rusengero iyo dufite ikibazo iri haruguru bariya batipe nzabona ukuntu bavuga uyu mugabo n'uvuga neza ariko bareke dusenge Imana bavuze tubwire Imana turabirambiwe se buri munsi wo dutarama dusengere bari abantu najyane sinabona abantu baguye abandi kabari ariko dusenge Imana tubabwire ngo niba bashoboye ko dutwara
Okay. Kubahiriza gerageza. Hallelujah. Amen. Ko turasenga. Amen. Yagiriwe ubuta kundi muntu cyane ahubwo akomeza kugira Imana mu mutima wiwe. Amen. Ndashimira umusoko kandi ikindi tugerageza gutanga. Sagire. Nzagira ngo abantu bagomba kuzabarebera ku bana. Amen. Mwe nk'abasanga kudufuka mu maboko mwongere muzamure. Ngere uzamure nawe utakubona. Yes. No kuvuga ngo bijyanye n'agapfukamunwa twese tuzatureba kuri tubana aza yambara agapfukamunwa twinjiye tugasohoka iyo wa mbere. Amen. Aho gutambira Imana kubwira Imana aho mu gisiba duhagaze nzagira ngo buri wese azahagarara hagaze kandi nucomoka tuvuge ngo amen. Nucomoka wama wirirwa musunga waru niko bizabigenda niko bizabigenda ariko iyo ugiye hariya ukabona ukaja hariya uzuja hariya ubududu usubire kandi mu mwanya wawe koza muri bacyuhero. Haleluya. Mugisire bari bazafata ibintu neza yo kuri Imana nizabwira Imana ibintu zose ntitaye kuri mwebwe muri hano ntitaye ku nanga kabwira Imana mubiri yaratutse. Haleluya. Mubiri yaratutse asubira atibuke bitaba tunyanyagire tuvuze ngo tugiye gusengera ibintu ariko wewe ku giti cyawe ubwishuzi kubwira Imana. Amen. Niturangiza twishimira Imana y'ijuru. Ariko umukoro w'amaganya batekereza usubira Imana neza. Amen.